Hayi siyabonga, mina igama lami nguKhumdlani Magwaza Moyo. Ngisesigabeni sensimbi lapha. Esigabeni sensimbi okwakuqala silohlupho lwamanzi kakhulu, silohlupho lwamanzi impela, izifuyo kazisela amanzi. Besithembe kobomakhelwana eswitcha ukuthi edamu laphana lentambe kungaba lamanzi, pho lakho njengoba izulu lingananga ngokufaneleyo. So ngale ensimbi eswitcha ngale akusela manzi, labo bathwele nzima, kuyangena izinqola, kungena izimota. So izifuyo kasisela manzi, lokudla ndawonye kasisela kudla. So lathi abantu qobo indlala inkulu, sibili inkulu. Kodwa esikubongelayo nje ukuthi ihulumende isikhumbulile yasipha ukudla. Izifuyo kasisela kudla, so kunjalo izihlahla kade zithembakele ukuthi kumbe zingabe sidla amahlamvu asethinthithekile. So izifuyo ziyahawula. I-government ikuyasinikeza utshani lokunye okuyisiraphu ukuthi sizabe sinika. Yikho nje kathesi sisakhangelela ukuthi sibe sizipha mbitshana, kodwa emanzini abanye siqonda ukuthwala ngezinqola eGaranyemba. Nxa lapho esisuka khona it's about 5 point something kilometers. Abanye basuka sibili kubo 7 basiya kukha amanzi. So indlala inkulu kakhulu. Besifisa ukuthi ngasiyancediswa, ikakhulu ukuthi nxa kungavuma i-government yethu isibholele lezibhorane. So yikho kade sikukhangelele ikakhulu ukuthi kusincedise empilweni. Sikhuluma kunje so ngathi ungahamba lemkhuhlane futhi imkhuhlane yezinkomo iba khona sibili kwesikhathi. Ngiyakhumbula umakhelwane ikuyavuka imfele, yona itshona iphila right, inathila amanzi konke khona lokho ikwenzile, kodwa yavuka ifile. So silohlupho kakhulu, besicela ukuthi sincediswe. Sicela futhi ikakhulu lalabo esikhonzayo ukuthi sithandazeni kuNkulunkulu, uNkulunkulu ukuze asihawukele izifuyo zethu kanye lathi sithole okusifaneleyo empilweni. Siyabonga.